Ikaw kasi. Ha? Hi. Thank you sa likes. Fine po. Ang bagay kita bado. Kulay. Parang kita kulay mga bado ko ito disgana ba? Parang kulbahan ng bago ko para asbay ka. Pero asbay ka din. Kulbahan na ako. Sabihin mo daw. Hoy! Ay, kung parang ang pandi. Sir Jan! Hi, Sir Jan! Thank you for the like. Good evening, Sir Jan. Good evening po. Cooking again? Yes. Cooking again. Thank you for joining. Thank you sa likes. Ride Chop. Hi, Ride Chop. $35 people. Hi. Thank you po. Hi, unlisted. Unlisted talaga. Thank you po. Thank you po. Under rice talaga, yes. Under rice. Good evening, sir. Mahal ko. Good evening, Mark. Tommy. Hi, Tommy. Docker, paano? Hola, kinarag. Nicaragua. Wait lang. Hindi ba din? Ang sabi? Maa.
Ma? Anong ma? Makasubo. Maa. Pahingi kanin. Oh, kanin. Ako na. Ba? Manood ka lang. Hi, Gtex. Kaya kung matubog yun. Sir Pat. Hi, Sir Pat. Vincent, Sargas. Hello. Hi, Pat. Hi, Joel Balabag. Good morning, good evening, and Sultans from Sir Pat. Bonjour, mon amour, friends from France. Hi, Jane from France. Wait. Hi, Cheryl, Mike. Hi, Gtex. Good morning, Sisira. Kada si mama ko sa Malaya. Gtex, Mike. Yes. Yes. Hi, Nelson. Huh? Nelson? Hi. Hi, trolling around 8 with pork. No. Sarah, hello. Ay. May bango. Sagda. Ulo ko kasi ito dito. Ay, 52 million na! Almost, Mike. That was quick, brother. Huh? Huh? Passion rice. Nelson! What ha? Sir Nelson. But they will start coming. Be ready. Huh? Okay, brother. What it means? Cheryl, sino yung mahabang buhok? May YouTube siya, wala. Sabi ko nga, gumawa siya ng YouTube eh. Nahiya. Maganda pa naman, di ba? Yung pino-convince ko, gumawa. The tours are starting already, Cheryl. Okay. So how's your day, Ben? Have a good day. Ryder. Kain pa tayo? Yes. Huh? I see that, yes. What are you eating? Rice and fish? Vegetable.
for the, ano, thank you for the likes. Maa-ah! Ma-ah! Ma-ah! Pagkakaagawin man sa cellphone. Kain po tayo, sorry. Kain! Hi, Gregor. Hi, Greg. Brother. Kain po tayo. Kain. Hey, Golden Blade. Ikaw na. Yeah. What's up, Golden Blade? Maa! Lang. Ang ulam isda, pritong isda, gulay. Ulam. Hey Golden, how are you today? From Mike. Wait lang. Hello Golden from Serpan. Talaga pa kasama mo dyan? No, hindi na. May anak na siya. Ano? So, Walang ka ba? kung dalaga ka pa daw. Ay! Wala niya. Admitin. Admitin mo. Asawa dyan Dadang papa daw yung na bata. Jowa. Hi, Clayton. Right, hello. Thank you, 63 million in the house. Hello. Mama, bakit? Ay, dandaw. Daw yung andangan. Ay, pakain ng ulan. Nagpaonan ko Isda. din na batong tao. Isda sa gulay. Nagpaonan ko din na batong tao. Nagpaonan na batong tao. Nagkita pa kamo ni Ten. Temo tayo. Oo, okay naman.
Thank you 54 million in the house. 21 likes. Ulo kami. Ulo nag-ano bata to. Nagkamot ng bata to. Matunog ka parakdang. Bulikito niya din. Nung ita mama. Nakatinahan ko na ina. Hindi kayo mapakaon ni mama. Unawara ako na. Nagyan mo kayo. Unawara. Matuto. Ano na yun? Ba't ko? Di ko aram. Mama! Lala, nagulay na. Sige mo ka dito. Ano di? Shopping ate. Gabi na dito. Gabi. Hello, good morning. How are you? Ako pa ang kandila. Evening here. Evening. Alam mo na si mama isang puklat ako ha. Adi, ba't ako bibigyan? Evening here in the Philippines. Good evening. Nagumit siya, tita. Nagungit na mo. Oo, ito nila sana. Hindi na nakatiyos, nagungit na. Mo, yun ang pata. Mo, yun ang pata. Oo, yun. Mo, yun ang pata. Nagugutom Hello, magkaon. Shah. How are you shopping? Do you get anything you needed? Not yet. Mahulog ka, mahulog. Mahulog na ako. Fresh. Ako na nga eh. Ako na. Thank you, Sir Pat. Bicol. Taga Bicol. Diba? Ikaw ka na? Ikaw ka na? Ano na naman? Baga na naman sa diyang kailangan. Why are you crying? What you want? What you want? Welcome. Bicol ngani. O ngani. Amo na ngani. Saan kayo sa Bicol? Sursugon ngani. Paglamit yun! Nag-aagaw na. Nagugutom na. Matulog ikaw, baby. Ala, dali sa talaga. Ang madaraga na talaga ang burakdang. Saan kayo sa Bicol po? Malayo. Malayo sa amin. Malayo. Bicol, gid. Oh, si ano? Malayo, Si nagpauran. Sakura Buttercup. Nicolas never tells someone she needs a husband. She's Huwag na yan. taken. Nakinig yun. Ito offing. Oh. Yeah, I'm taken. Wesh. Tita, magsitaw yun na kada off. Di man, ay selfies lang yan. Dati yun na kulay brown. Kaya nga, picture lang yan. Pag nagluto ka ng sitaw, lagyan mo ng ganyan kay masarap. Noon sa ibig sabihin niyan, kunyari may sitaw. Gusto mo sitaw? Pag ano ka mabakal kita sitaw. Gusto ko yung magluto. Masarap. Sige. Wala sibuyas. Mr. Mouth! Hi, Sir Don! Ano ba? Thumbs up! Thank you for the thumbs up. Hello, Mr. Mouth! Ulit! Galing naman. Ang galing. Bahala nga tita. So, one more.
Don't want to know from Mr. Mount. I got one mic. Brazil. Thank you, Mr. Mount. Nawara na. Sorry. So cute. Yes, thank you. How are you? I'm fine, Mr. Mouse. Tita, sandati ko natablayin ako sa halay yan. Pero, matiba yung tali. Thank you for the thumbs up. My girls are in the 30s, under 30s. My girls under 30s. I'm going home na. Thank you. So tell me where do it start? Oh my God! Why are you here? Come here. Sayo na. Ang galing. Wala. Nanggigigil ako na baby. Sayaw ka. Bakal ka dito karatita. Maminin sila mo. Kaya mga friends kita. Ay, kaso ano, nabulang. Ba't tayo na? Hindi lang. Panura na lang, tita. Don't forget to... Tita, panura na lang. Ha? Panuraw. Oh, sige. Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell. Thank you, Mr. Mount. Ryder, I'm 49. I'm 41. So what is the Bye-bye. Ha? You are very beautiful. So Very guys, pama-pick up ako. Ito ang gamit ko dito sa mukha. Oh, ito ibutang ko sa mukha ko yate guys. White. Kasi, pamit up ko yate guys. Yan, tatag pala ito. Ano ba yan? Ano ba yung hulong sa naman? Yeah, kadiri nang libot ako. Ayaw. Mati yun. Ay, mati yun. Tell me where to start. Happily is having a beautiful night. He's having a beautiful night.
Tita, yung uday ate, kaya ko na. Tita. Ano? Wait lang. Wait. Wait lang. Wait. Yes. Dada. Where's the next one? Where's the last one? Tita! Yes. Kurang na. Kurang na. Tabang kayo kurang na, tita. Tita! Kung kayo ba kayo food? Ano ba daw? Ano na, nagla-live si tita. Bawal man ang pata. Hoy, Philly, use heaven a beautiful night. Use heaven a beautiful night. Tita, panhurong na lang nani. Ano pa? Hurong na lang wala ni. Panhurong na lang. Oo, paghuraw na lang. Aray, may gulay. Oh, one more. Click. Picture. Ow! Dito na, kato na. Aray ko ma. Saan pambayad? Sabi mo, sabi mo, sa camera. Sabi mo, kanto na. Iharagyo mo dito sa ano, dili ka mapaya. Pabakala kita, foods. Sa ako, ano lang. Ako, ano? Hi ho, maharang. Para Ako, kita mo nini. ako, Hi ho. ako, yakol. Hindi na ito sa ako. Ako yakot da. Yakot da. De? Oo. Kuha mo doon ang payong pa. Thank you, 65 people in the house. Ito na, ikaw naman po ba? Kay bawal mo na. Pira. Pira, tita. Wala daw ng pera yan. 10,000? Wala mo yung 1,000. Ano yan ang daraho? Dua da yun. Sige. I'm going back to singing George John's songs. Okay. Welcome from Sir Pat, Juan Sanchoza, Stephen Capran. Hi, Stephen Capran. Está muy bonita. Está muy. John B. Hi, Sir John B. Good evening po, Sir John B. 75 million here na. Thank you. Thank you sa likes. Steven. Hi, Sir Steven. Eighty-one people. 81 million.
karagatan ng Agyo Mutamat Basilan. Pumalo na sa 45 ang bilang ng mga nasawi. Matapos matagpuan ang 2 pang bangkay sa bangka. Nagpapatrol, pilit na sila. Sa gitna ng malalaking alon, tumulong pa rin ang team ng medical divers ng Philippine Coast Guard. Tell me where you would stand. More basketball today. The kids. Oh my God, 39. Thank you so much. Oh my God. Thank you for watching. Hi, Walter. Keep Pao Hermoso from Carlos. Thank you, Zong Alexander. Hi, looks like you and a happy month. Yeah, happy month. Sir John B. Hope you have a good day. Thank you. NPW 4484. Ty Grant. Hi, Sir Ty Grant. Thank you for joining again. Told me whether it's time. Thank you so much. Cause it's breaking my heart. Kumana na ay gugu. Naiyak ko sa Ah, sige. Parehong lalaki ang mga bangkay, pero hindi pa ito nakikilala sa ngayon. Dahil dito, umabot na sa 45 ang tala ng mga nasawi. Hello, Kitty Michelle. Hi, Kitty Michelle. Sa malalaking along maaari din maglagay sa peligro sa divers. Pero itutuloy ang search operations sa weather. Ayon kay Marte, kasama sa mission nila ang makita ang loob ng barko. Be the change you wish to see. Kung anong naging Yeah. sanhi ng paglubog nito. Be the change you wish. ABS-CBN News, Haji Mutamat, Basilan. Yes, sir. John B. You're red? Oh my God. Tuloy ang saya ng mga Pilipino sa Abu Dhabi dahil Hi, Juwal. sa doubles kasama ni Primero. Janice Chen. Hi, Jose. Tennis ace ngayong gabi para makapasok sa quarterfinals. Nagbabayong Dayan Castillero. Tagumpay ang hamnam ng pagtatambal na Alex Diala at Janice Chen ng Indonesia sa Mukadala Abu Dhabi. Yes, I can read. Kalaban nila sa first round ang kanina. Give the child back their Malawak na chips. experience. At Christina Blagojevich at France na six-time doubles Grand Slam champion at dating world number 1 sa doubles. Team Pinan. Mga puntos mula sa unang set, pero nag-level up at Ako lang pa yun. na Ilala at Chen. Kuha na Ilala at Chen ang first set, Ba yan? 7-5. Pumari sina Fernandez at Mladenovic sa timing ng mga volley at passing shots at crucial points. Kaya nakuha nila ang second set 6-3. Hi, Dimple Pinay. Hi, sis. Thank you, Dimple Pinay. Pero tinabla ito ng kalaban 2-all. Perfect 36 likes. Hi, Noel, John Pat. Gaya mi Sir Sogon Buda. Ha? Buda? The kisses bring me so many gifts, lol. Yes. Yes po, Sir John B. You're in shape, you work out. I do Zumba. My workout is Zumba dance. At ang palitan pa ng pagkuha ng selfie sa court. Nagpasalamat din sila sa pang-ibig sa kota na nakuha nila. Platinum, Dai. Ngayong Miyerkules ng gabi, balik sa singles competition si Ilala. Zumba. Yeah, Zumba dance. Number 109, Alexandra Saksnovich ng Belarus, na lucky loser sa tournament at na-upset ang number 8 seed, Paula Badosa, Whatever work, sa unang round. stick with you. Oh, thank you. Thank you, Teddy Michelle. Thank you, Sir Teddy Michelle. Michelle.
Hindi mo lang yun kasi tumakas ang dati ni Alex Ayala worldwide. I think 45 siya. Sumba budots, yun. Budots. Saan ulit pala nilimutan ko? Professional atleta So many gaps. Oh my God. Jisui, hi, Laten. Talk soon. Heading back to work. Thank you, sweet lady. Thank you for joining. See you later here. Next time, next live. Nana? Kai. sa tennis si Djokovic. I'm not sure ilan si Ah. Djokovic, pero si Djokovic na-injure pa. My God. Considered dangerous compared to the other tennis players. Thank you, Sir Teddy. Take care. God bless. Have a nice day. Supplements, stem cell. Ang dami na pwede gawin sa katawan para mapagpagaling. Oh my God. Thank you po. Thank you, Sir Teddy. Thank you. God bless. Have a nice day. Oh my God. See you next live, Cheryl and Mike. Going to rest now. Thank you, Sir Pat. Buy the kids something. Yes. Thank you, Sir Teddy. God bless you more. Awesome Teddy. Yes, from Mike. Thank you, sir. May Zazen. Hi, May Zazen. Felizy Meloni. Sudikoy. Welcome, Night Mike. Thank you, Sir Pat. Okay, Pat, take care. Take care, Sir Pat. Ticker, Milk, and Cheryl. Thank you, Sir Pat. Sava. Bunju. I know it's typo, but Ticker, Mel, and Ticker, Mel, and Cheryl. Mid middle for the real. Oh my God. John B. Oh my God. Milk, type it too. Oh my God. Milk and Cheryl. Thank you po. Hi, Samuel. Sa himiri-kiri mo. Ano yun? Sa himiri mo. Hi. Hi, Arky. Wait lang ho, kay Nero kami daan pagpaka. Diyan ka lang muna.
Rio de Janeiro from Brazil. Argy Medem. Hi. Hi, Roberto Bautista. Hello. Thank you po. Argel Meda. Hi, Argel. Thank you for joining po. 37 likes. Thank you for the 82 million. 82 people in the house. Maru. Cheryl, do you meditate? Yes. Yes po. Always. Most when fell stress meditation. It helps po to feel ano. Do you see your last name when you mean? No. No. Not like that, my God. John B, not like that. No, not like that, my God. I'm good. I behave. Oh my gulay. Oh my gulay. Mara. Hi, Mauro. Sida, sida. Hi. Oh my gulay. Wancho. Hi, Wancho. Aray. Alam ko masakit yung pinagdaanan mo. Kailan lang namatay yung anak mo sa dahil. Ngayon naman, 51 people. kaya ano, pagdadasal namin ng katahimik ko. Tatahimik lang ang kaluluwa ng anak ko kapag nagbayad ng mga tao ng kasalanan nito.
Hi, Sergio. Thank you, John B. Pangalay. Pinayan. Sinanag inayo. Sino yan? Saan nila yun? Yummy. Balita. Sir, nalimutan po namin ang tayo po nga po, sir. Wala po kami nakita may nailalang lalaki. Sir, nagparoon na rin po kami sa Isidro at Kaliwa. Wala po napansin ang ating mga kasama. Tuloy nyo lang muna. Hindi matipisit ang walang kapatid niya. Padagdag pa kayo ng mga units. Sir, kasalukuyan lang sa rally ko yung ating mga kasama. Wala akong pakialam. Mas mahalaga yung mga units sa tagol. At kapag namaraan siya, sabihin mo agad. Ako lang ang papatay sa demonyo niya. Tanggol. Tanggol. Special ako. Kasi ako din. I think you're special. Sounds familiar. Kapag kapamilya, mas masaya. Buong araw kasama. Kaya hinahanap-hanap na kapamilya shows, mapapanood nyo na sa All TV2. Para sa Free TV, hanapin na po ang All TV. Para bibig mapanood ang kapamilya channel. Dahil lahat ng inyong hinahanap-hanap, buong araw, mapapanood ng malinaw sa kapamilya channel sa All TV2. Ini extrahan para mag-save sulit mo sa bilis
just $99. Mamaya. Papalitan mo na sa Skincare care. New Dove Tones. Skincare ingredients. May gusto nyo kasi mga panit. For up to 100% dandruff-free hair and 100% less hair. Makulugan nyo si tatay. 50% more cereal. Tulong para busog ka ng mas matagal. Complete sa Chase. So filling. So good. Energize. Sir James Jacob, hi! Hi, Sir James. Thank you, Mike. Be respectful, guys. Thank you, John Bay. Thank you so much, John Bay. Oh my God, a lot of ano no. How are you doing? I'm going live. Vasco the Lord. Hi. Hi, Sidan. Hi, Naga Purat. Hi, Naga Purat. KFC matchups. 42 ways to make your pick. Make best of KFC matchups. At gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Bandular with 5 B vitamins and higher levels for nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig at paningin. Bandular, kasabay ng maintenance, kasabay sa paggalaw. Hi! So shopping. Sabay ka? Tara! Actually, pwede mo natin gawin ng sita. Share mo lahat. Sa'yo na lang dyan, Pagkakas sa Years, I was a sweeter. I'm not that girl anymore. For every chance for teaching, I need you. Bicol po. Taga Bicol po. For up to 48 hours of rest and sleep. You prepare boost your treatments. Ba't ang kami mo? Try this! Coffee ko brown. Saktong timpla ng kape at brown sugar. Kaya sarap, pampaap! Henry Topo. Hi, Henry. Oo. John B. Oo. Use because you be my Valentine. I'm not single. Sir James Jacob. I'm not available. Busy. I'm taken. Not single. I'm no. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Bioprotein Care. Reconstruct such Okay, bye. Okay. God bless. Thank you, Sir James Jacob. New Dove. Okay, bye-bye, Jamie. Jamie. May katawan at may resistensya, mas makakapag-aral ng mabuti. Bear Brand. Huwag kang magmalinis. Nagulat pa ako sa gasol. So you don't need to dance Beyonce song. All these single ladies, yeah. Yes, no need to dance. Single ladies. I'm a single lady. Gusto mo ba? Ako muna. Pedro, hello Pedro. Now it's my time to shine. New Bioprotein Radiance One. Powered from the inside with L-glutathione, vitamin C, and grapeseed extract. That's why my confidence radiates on the outside. For my legit shining moment, only Myra's Legit Gluta.
Smart, alila ko, alila ka dali pagkakot saan mo, ilang sakit na. Ay, lalo, masulat. Hey, hi Jeff, Antonio, hello, Enrique, hi, yeah, San Miguel Bay Precinct. hello. Sobrang sakit. Relax na. Relax kids. Sobrang sakit. Panatag sa kanan. Protection. Sarap pag-road trip. 38 people. Relax kids with the cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatag sa kanan. 53 likes, hello po. And body pain cream. Protection. Aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Reconnect Sheryl Ohm with strength growth na may GMP and why aging. Help with the cycle of strength. Mami, Mika dad. Mami, Mika. Pagbilag na, after mag-relax, pero di pa siya kumakain. Pwede bigyan ng tepra kahit wala pa kain. Hashtag no shake, mama inside If you were a pirate, what would you choose for your name? Pirate? Pirate? What is that? It's just a cartoon character. Lupin? Wait, am I right? I don't know. 8 a.m. here. I need to go to work. Hi, Colin. Thank you for joining. Have a blessed day. God bless. MMU Stopa. Hi. Hello. Good morning, RD. Thank you sa nag-likes. Like Pirates of the Caribbean. I don't know. I have no idea. Sorry. I don't know. I know the ano, but I don't remember who's the character. I don't know what is the Pirates of the Caribbean. La 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 la. Sleepyhead. Bye. Captain Omega. Really? Have a Captain Omega? Have a character like that? Hi, Brandon Peel, Sir Brandon. Hi. Was thank you, John Bay. Thank you, Mike. Thank you. Brandon Peel, how are ya? Tell me why do
Vessel. Hi, Vessel. Sorry po. Kaya nga, may pagmalaki niyo. Susuportahan ko po pa rin po. Maraming salamat po, Tia. Hindi niyo po alam kung gaano po ako sa Araw-araw ay napasalamat ko sa Diyos. Kahit ano ang tulong na nanay ko kami mabuti. Aray. Hi, Vessel. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Sounds like a kid is fighting sleep with all the night. Yeah. My God. Wawasak lamang aking buhok. Henry Topo, hi Henry. Hey Gorgeous, Harry Stack, hi Harry. Just me you. John B. Just me, Marimar. Hi, Jander Pereira. Hi, Jander. Hello. Here nine. Hi, Darian. Hi. Darian, hello. I don't know Tagalog or Bisaya for oh my God. Just me, Marimar. Just me, Just me, Hi, Darian. Hey, Darian. Just me, Marimar. The time is working my heart. Jollibee! Kuya Dre, where's my Jollibee? Nah. Kuya. Hey, Kuya Dre. Yeah, dancing and singing. Zoom mic. Yeah, dancing, singing. Singing. Dancing, singing. So tell me where the road starts. Cause it's breaking my heart. Hi, Kuya from Darian. Diyos ko. Yes, oh my God, yes. Diyos ko. Diyos mio. Diyos ko. Oh my God. Diyos ko. Hi, Mom. Hi, Reggie. Hi, Reggie. Where you from?
You are great dance, Cheryl. Dancer, dance. Soft Darren from Korea. Thank you, Sir Darren. Goodbye. Hi, goodbye, Jander. Tagasan ka po? Bicol. Taga Bicol. Bicol po. Thank you sa nagla-like. Salamat. Ginoo ko. Ginoo ko. Oh my God. Okay. Bulacan. Nice to meet you, Sir Reggie. From Bulacan. Ginoo ko. Diyos me, Diyos ko. Diyos ko, Lord. Like, subscribe, and hit the bell and share, guys. Thank you, Darren. Jander, I'm falling in love. I have to leave. Thank you for joining, Jander. Alexander Salva, hi. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back. Sir John, Puyo is still live, yes. Still live. Bakit wala ka kasama dyan? Yung anak ko nasa Boy Scout. May kasama ako sa kabilang kwarto, mga magulang ko, kapatid. Dito sa kwarto, mag-isa lang. I'm trusting Google Translator here. Okay. John Bay. I'm still live po, Sir John. I'm a Kabay. How's your Sir John? How are you po? Hope you is still healthy. Nantok na. Nantok na. Oh my God. My eyes is falling down, falling down. I'm not single. Hi, Harstack. Google Translate is not always the correct way sometimes. Yeah. But sometimes it's cute. It translates cute. Darimana. Darimana. Darian, very true. My eyes is falling now. Oh my God. Yes, I'm good now po, but didn't like hospital. Yes, me too. I don't like hospital. Sometimes Google Translate get it wrong. Yes. Yes, Biglan. Marjon. Mela. Hi, Mika. Thank you, Marjon. Hi, Biglan. I'd like to try out the earbud translator through that big Ciao, amore. Ciao. Hi, Cheryl. Hi, Biglan. Later, guys. Bye, Jollibee. I'm sleepy. Me too. I'm sleepy. Later, I need to end the live because I need to sleep now. I have probably timed people out because of Google Translate get it wrong. You better off learning from a Filipina, yes. Ilang taon ka na, Mika? I'm 41 years old. 41. Civilissima Charles. Thank you, Pietro Daisy. You look so precious. Thank you, Artie. Sol, it's Sally. Hi. Thank you. Ako bilahi ano daw? I feel sleepy na talaga. Oh my God. You're only 21, not 41.
Thank you, Sir Darren. Hope I'm still 21 years old. Ilang taon ka na, Miga? 41. Bioprotein care reconstructs up to 90% of hair on strength. But feel young. Every Darren, a Pinay might sit up me. And for failure and a few words of praises. Oh my God. I'm from Sabah. Nice to meet you from Sabah. Hi, Matt. Sa sobrang sarap ng black coffee na 100% puro at natural. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic. Sarap, di ba? Ang pinakamasarap na black coffee. At first I was afraid. Oh my God, I fell asleep na. Hindi ko na to kaya. But I need to sleep na. Oh my God, sumasakit ang ulo ko. I feel headache. I want... No. Bye guys. Ano to? I feel headache na. Yeah, my Filipinas hit me up all the time. And I know because she's always laugh when I see it. Thank you guys. Even lots of people here but I need to I feel headache na talaga. Okay, say yeah, beautiful. Thank you so much. Bye bye. Love you all. Bye bye.